Hello everyone, welcome back to my channel Rumita's Lifestyle. Guys, I hajik lai rise mayam Command Hospital Pune dani. I siga every evening alternate days jogging to bala iya ba to mafam se ai ngasi je khalak ko. Ai mayam da uthalak ke chamachoba hospital ne military ki se overall defense ki natani se hospital se kaino be army, air force, navy, even paramilitary lo panamak siga lagna lai siga se hospital siga ko hai jeng halak ke background se sini ada emergency mafam se jam nungai ingsu inge nuksit su fresh nuksit sitli dagi traffic su leite manung dani na safe su oi tuna I mafam siga jogging to bala iya ba mayam to mayam da ina jeng haning na anta ai masih Sunday sunina natang ay jeng hangge na tao pa ni tegi straight chalaga si walking baby walking emergency room mataga leire hada dugagi si se FMC manaktani sigi Command Hospital se FMC Armed Force Medical College aduga inak na leire to budi jeng han bangam maroi ai na hajik jogging tawi mafam siga de aduga kitang dilapi to mayam ai jeng halake ko jeng se mayam background se sini siga main emergency leire emergency room leire sina siga main hospital mayam this is in a main gate ni se gate ni sisna mayam se kaino kauri Dhanvantri line ni se medicine of god la medicine ki line ni sina main entrance to command ki sigala ire tuni mayang ngasi tani ko ngasi lo chalage video se sana lore kanda ulan lake